Euskal Herriko kaleak itxaropenez beteak. Apirilaren 2an Arrigorriagan Euskal Estatuari bai, demokrazia eta justizia sozialari bai, euskarari askatasunari eta bakeari bai. El 2 de abril, en Arrigorriaga, diremos sí al Estado vasco. Por un futuro para todas y todos, entre todas y todos. Porque necesitamos soberanía plena para construir nuestro futuro económico y social. Hobeto bizi nahi dugulako. Belaunaldi berriei zoriontsu bizitzeko etorkizuna eskaini nahi diegulako. Apirilaren 2an independentziari bai, Euskal Herri euskalduna nahi dugulako. Herritar libre eta zoriontzuen herri librea nahi dugulako. Gora Euskal Errepublika! Gora!